So next topic na to, we have here the additional topics in probability and counting. So mo ni siya ang last topic na to para sa chapter 3, and we have here the following objectives. How to find the number of ways a group of objects can be arranged in order. How to find the number of ways to choose several objects from a group without regard to order. Okay? And then how to use counting principles to find probabilities. So last meeting, nag-discuss na jud ta sa fundamental counting principle. Diba katong sa pagkuha in how many ways, diba? So diri karon ang ato i-discuss diri is ang permutation. Diba kung maka-remember mo, ang fundamental counting principle is used to find the number of ways two or more events can occur in a sequence. Okay? And then the important application sa FCP is determining the number of ways of n objects can be arranged in order. So ibig sabihin, ang permutation nato, nagmamatter siya ng order. Okay? Magmatter ang order ani. Okay? Is an ordered arrangement of objects. That is the number of different permutation of n distinct objects is n factorial. So ang pagbasa ani, dili siya exclamation point ha. Factorial ang pagbasa nato diri pag statistics. Okay, pag abot sa English subject ninyo, pwede ano na siya, exclamatory point, no? Pero dire, factorial. Or we can read this as n factorial. How to use this n factorial? We have here the formula, n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3. Meaning, nag-decrease ang ato ang number, pero ginamultiply sila tanan. Or we can say 3, 2, 1. Okay? In the special case, pag factorial na to sa 0, it's just 1. Okay? And then we have here the following example. Factorial sa 1 is just 1. Factorial sa 2 is just 2 times 1. Naga-decrease lang siya, pero multiplyan nimo. Ang sa 3, times 2, 3 times 2 times 1. Para sa 4, 4 times 2 times, 4 times 3 times 2 times 1 is 24. Or butang nato example, 5 factorial. So sa 5 factorial, ang ibig sabihin lang yan, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Inana siya ha. Actually, naaman dito sa calculator. Dali ra kay na siya kung panain mo ang gamiton. Okay? So nakuha siya. Ang paggamit sa factorial, gamit kay ni siya ha. Ani nga problem. So next is finding the number of permutations of n objects. Okay? So kung naka-remember mo sa Sudoku, isa may nakasulay aning kaning nga game, Sudoku number puzzle. Actually, you can use permutation because magmatter ang atong arrangement, 'di ba? So in the objective of the 9x9 Sudoku is filled the grid so that each row, each column, and each 3x3 grid contains the digit 1 to 9. Di ba mo munang rule sa Sudoku in a row, in a column, and sa isa ka 3x3 na square kani. Di ba kani mo ng 3x3 na square man ni siya. Okay? Then sa column niya and then sa row niya dapat 1 to 9. Dili magbalik-balik ang numbers. Diba? So the number of permutation is 9 factorial. Diba? Kaya magmatter man ang arrangement in how many ways man nimo mga ma-fill di mo ang grid. Okay? So 9 factorial. So 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So we have here 362,880 ways. Okay? So walang mag-negative diri ha, dili pud mag-decimal ang ato ang pagkuha diri ha, kay we are looking for the number of ways. Dili pwede mag-decimal or mag-negative ang answer nato ha. Okay, so next. Diri ta sa mga properties nato sa permutation. So sa permutation of n objects taken R at a time. So we have now the formula of permutation. Naani siya sa inyong calculator. NPR. So ang formula niya, n factorial over n minus r factorial. Where ang ato ang r, that is r taken at a time, it should be less than equal sa n. Ang n nato is the number of data, number of objects. Okay? So make sure nga nasabtan ni siya ha.
Kay mailan naman nimo kinsa si N at saka si R. Kung si kisa atong gamay, okay, kisa atong gamay mo nang R. Kung sa itong dako mo nang N. Okay, so find the number of ways forming a 4-digit codes in which no digit is repeated. So ano ibig sabihin na atay 4-digit codes. Dayon, no digit is repeated. Okay? So pila man kabuk ang codes nato, di ba? Upat kabuk codes. Ay sorry, 10 kabuk ang atong codes sa upat kabuk digits. So 10 times 9 times 8 times 7. No? So mo na makita nimo diri. So the answer is 5,040. Di ba gitudlo na nako ni siya. The same siya sa FPC or Fundamental Counting Principle. Pero magamit gyapon na siya sa permutation. Kay magmatter man ng arrangement. So kung mapansin nimo 4-digit code, so mo na ang R at a time nimo. Okay? So ang digits, upat kabuk ang digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 0. 10 kabuok, di ba? So 10 permutation 4. So ang proper way sa pag-solve ani 10 factorial over 10 minus 4 factorial. So ang answer ana 10 factorial over 6 factorial. O di ba? So kung imo siyang bungkagon 10 times 9 times 8 times 7 42 1, di ba? Multiply ra na over 6 factorial. So ma-cancel jud ang 6 5, 4, 3, 2, 1, then 6, 5, 4, 3, 2, 1 sa numerator, denominator. So, naiwan, 10 times 9 times 8 times 7. So, the same gyapon siya sa FPC. Di ba? Nakuha siya. So, yun na ang paggamit sa ato ang NPR na formula. Okay? So, next nato diri. Try it yourself. A psychologist shows a list of 8 activities on her subject. How many ways can the subject pick a first, second, third activity? So, morning mo ang R at a time. Tulo man nakabuk. R is equal to 3. Diba? Dayon ng N nimo is 8. So, your answer nimo diri is, saan na siya pagsulat? 8PR. That is 8P3. R na to is 3. So, may tabo 8 factorial over 8 minus 3 factorial. So your final answer ani kay 8 factorial over 5 factorial. Okay? So your answer ani kay 8 times 7 times 6. Wala na tong 5. Ngay kay nga naman nganong kay ang 5 factorial over 5 factorial ma-cancel naman na. 'Di ba? Kay di ba 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. The same gyapon siya sa denominator nato. 5 times 4 times 3 times 2. So mo nang ma-cancel lang ato ang 5 factorial sa numerator at denominator. Nakuha siya. So ang answer ani mo ana is 8 times 7 times 6. Nakuha siya. So ang answer ni mo ani kay 336. Basta hindi na mag-decimal dapat ni nga problem ha kay permutation ra ba jud ni dili pod mag negative kay nangitatag number of ways. Okay? So another example. 43 race cars started in the 2010 Daytona 500. How many ways can the car finish first, second, and third? So ang R nimo ani kay tulo raman first, second, and third. Dili ilabot 2010 ha, dili na mao year na siya. Okay? Then 43 race cars. So N nato is 43. So, ang pagsulat 43 permutation 3. Okay, gamit lang ang formula, mora jud na. Okay, so 43 over 43 minus 3 factorial. So, i-factorial na nimo. So, syempre, ang answer na is 43 times 42 times 41. Wala na ilabot ang 40 factorial diri sa numerator. Kaya ma-cancel man na siya sa 40 factorial sa denominator. Mo nang pag-cancel, ang naiwan na lang 43 times 42 times 41. So ang answer nimo kay 74,046. Nakakuha siya. So inatora, you just have to practice lang pagkuha sa permutation nato nga NPR. Okay? So next, another problem, another property natin sa permutation, that is the distinguishable permutation of n objects when n sub 1 are of one type
n sub 2 and the other type and so on. So mo ni ang formula sa atong distinguishable permutation isulat sa inyong notebook. So n factorial over n sub 1 factorial times n sub 2 factorial times n sub 3 factorial times n sub k factorial. Where ang n sub 1 plus n sub 2 plus n sub 3 or pila man nakabuok, it's just your n, yung numerator pag i-total mo siya. Okay? So ginagamit ni siya for one of the kind pod or kung na magbalik-balik, ibutang lang siya sa denominator. Okay? So example na to, finding a contractor is planning to develop a subdivision. The subdivision is to consist 6 one-story houses. So mo na yung plano sa iyang subdivision. 6 one-story houses, 4 two-story houses, then duha ka split level houses. In how many ways, distinguishable ways, can the houses be arranged? So dili na magamit ang NPR, di ba? Lahi man nga problem. Kay R at a time na, pero dire daghan kaayo. 4, 6 at saka 2. So mo na yung denominator. How about the n? So ang pagkabalo sa n, total lang nimo. 6 plus 4, 10 plus 2, 12. So ang numerator nimo, they are 12 houses in the subdivision. 12 factorial over 6 factorial kanang sa 1-story houses, 4 factorial para sa 2-story houses, dayon 2 factorial para sa split level houses. Okay? So unsa una pag-answer? Siyempre, ibungkag sa ni siya 12 times 11 times 9 times 8 times 7 times 6. Dayon ay nabilin nga 6 factorial. Okay? Ayon na ibungkag na tanan, tama ra kag 6 factorial. Okay, siyempre, makancel man na siya sa ato ang denominator nato diri. Kaning makita ninyo diri. Okay? Klaro ba? Tama ra kag 6 factorial kaya ang purpose makancel siya diri sa denominator na 6 factorial. Dayon sa manang 4 factorial, 4 times 3 times 2 times 1. Then ang another 2 factorial times 2 times 1. Wala na 1 kay mura mang gyapon. Okay? So kung pila ang nasa denominator ani, mo na imo ang i-divide sa numerator. Okay? So use your calculator. So try na to calculator ha. 12 times 11 times 10 times 9 times 8 times 7. So ang answer anang sa numerator 665 to 280. Okay? So nakuha siya. Dayon ang sa denominator nato, on gyapon nato siya. Okay? So unsa man ang denominator? That is 4 times 3 times 2 times 2. Okay? So 48. So i-divide nimo ni. Okay? So ang answer ana kay 13,860 distinguishable ways. Inana ra. Okay? So another problem. A contractor wants to plant 6 oak trees. Okay? So tanaw nato ha, natay 6 oak trees, 9 maple trees, and 5 poplar trees along the subdivision street. Okay? So ang pangutana, in how many distinguishable ways can be planted? So maggamit ka sa formula sa distinguishable permutation. Okay? So pila man ang tanan, pila man ang total ani nga i-plant mo? Diba 6 plus 9 plus 5. So 20. 20 factorial. Nakuha ba? Gitotal ra niha. 6 plus 9 plus 5. 20 factorial. Then ang denominator ani 6 factorial, 9 factorial, then 5 factorial. Mao na imong answer. Then ikaw na solve ani. Okay, gitudloan lang ta mo how to set up this. Kaya ra. Next nato diri is ang combination. So ang combination nato dili na magmatter ang arrangement, but ang kinahanglan nato diri is you select, you pick. Okay? Mo na ang atong mga hint nga ginagamit nato ang combination. So example, di ba, you want to buy 3 DVD from a selection of 5 DVD labeled A, B, C, D, and E. Then in how many ways nga makaselect ka? Di ba? So kung tanawon nimo ang A, B, C, the same ra na siya sa B, A, C.
Diba? So, bahalag i-jumble nimo ang A, B, C, C, B, A, or B, A, C. Parihara na sila. Kay mag-select manggod ka, magpili ra manggod ka og tulo ka book DVD. Di na mag-matter ang arrangement, nasabtan siya. So meaning, combination ang imong kuhaon. Okay? Combination ang atong gamiton nga formula. Because you're going to select. You're not making arrangement naman. Hindi na mag-matter ang arrangement. Or order does not matter. Kasi parihara ni sila. Okay? So we have here the number of ways to choose R objects from N objects without regard to order. This is what we call the combination of R objects R at a time. Okay? Hello? Okay, wait lang. Hello? Product. Sige, balik ta. So again, ang atong gigbuhat lang nato diri is combinations. Okay? So kung basahon nato diri, ang pagpili sa DVD nga A, B, C is just the same set lang sa BAC. Okay, so the number of ways of choose R object from the N object without regard to order. So ang mga hint lang nato dire, so at least dili mo ma-confuse paano sa gamiton ng combination sa permutation. Ang mga hint na ginagamit sa combination, choose, pick, select. Okay? Or not order. Di ba mag-matter ang order ani? Okay? Select. Ayan. So mo na ang ginagamit. Nakuha siya. So the combination of n objects taken are at a time. So a combination is a selection of r objects from a group of n objects without regard to order. Is denoted by NCR. Okay? So ang NCR, n taken r. Mora po ang pagbasa. So ang formula lang nato diri is NCR n combination r is equal to n factorial over n minus r factorial. So we have here the following example para sa combination. A state's Department of Transportation plans to develop a new section of interstate highway and receive 16 bids for the project. The state plans to hire 4 of the bidding companies. And how many different combinations? So na siya i-mention din nga combination. So you can use the formula of combination. Kasi sinabi sa problem, of 4 companies can be selected from 16 bidding companies. Okay? So ano ba yung sinabi dire, di ba? NCR. Make sure nga yung R less than or gamay siya kaysa sa N. So naatay 16 bids. Di ba? So sa 16 bids, naa siya giingon nga 4 companies. So mo na imong R, ang 4. Ang 16 bids mo na ang N. Okay? So 16 combination 4. Nakuha siya. So 16 factorial over, di ba, n minus r man siya. So 16 minus 4 factorial then r factorial or the 4th factorial ra na. Okay? So 16 factorial over 12 factorial, 4 factorial. Okay? So use your calculator lang dayon. Di ba? So 16 times 15 times 14 times 12 times 12 factorial na taman. Kaya nga naman, makancel man na siya sa denominator. Nakuha, pagbungkag aning 16 factorial ba? 16 times 15 times 14 times 13 times 12 factorial. Taman na kadira. Kay i-cancel man natin sa denominator. Dahil ang 4 factorial, 4 times 3 times 2 times 1. Okay? So i-divide pa na siya. Okay? So kung answeran na to, 16 times 15 times 14 times 12. Times 13. So naa siya sa 10,080. 'Di ba? Divide din mo siya sa 4 factorial, 4 times 3 times 2, 24.
So 10,080 over 24 is just 1,820 different combination. So yun na ang answer nimo. Okay? Mas better nga na may calculator para mas dali na siya makuha, or you can verify that in the calculator. Pero pag abot sa prelim, sa exam nato, sa midterm, you have to write all of your solutions. Okay? So dire, we have here another try it yourself. The manager of the accounting department wants to form a 3-person advisory committee from 20 employees in the department. In how many ways can a manager form in this committee? Okay? So kani siya mag-select ra manggod ka. Kay nagporma manggod ta og committee. Gusto natong makabuhat og committee. So hindi mag-matter arrangement. Tama ba? Nasabdan? So nag-select lang ka. So ang 20 employees mo ang number of data, number of observation, number of object, number of person, respondents, mo na imong N. N is 20. Dahil a 3-person advisory. So tatlo dapat ang maporma natin in the committee. So R at a time nato is 3. Nakuha siya. So your answer here is 20 combination 3. Okay? So pagsulat ana sa formula, 20 factorial over 20 minus 3 factorial over 3 factorial. So mo na yung answer. Kamo na solve ana, nag-set up ra manggod ko sa formula niya. Okay? So practice sa paggamit. So a lot more. We have here the following formula para sa fundamental counting principle. You just have to multiply lang n times n. Para sa permutation, natay tulo ka book formula, the n factorial. We have here the NPR, n permutation R at a time, and then ang distinguishable permutation. Then sa combination, moro na yung formula. Okay, if you're going to select, pick, or choose. Sa permutation, mag-matter ang order ani. So mo na ang mga hint para na kay idea, order, arrange, mo na mga idea nimo para kabalo ka, permutation na imong gamiton. Kay basin manggod pag abot sa exam, permutation combination, magsago-sago ng mga problem, di ka ka-determine. So you have to analyze the problem. Okay, so again, example number 6. A student advisory board consists of 17 members. So na naka-idea, this is your N. Kasi members Sabi niya, 3 members serve as a board's chair, secretary, and webmaster. So tatlo yung kukunin. Board's chair, secretary, webmaster. Each member is equally likely to serve in any of the position. What is the probability of selecting random 3 members who currently hold 3 positions? So 3 ang ato ang R. Nakuha siya. So permutation. Okay? Permutation ta diri ha. Okay, kasi mag-matter ang position niya So we have here 17 permutation R. R na to is 3. Okay? Pero baka nahuman ha, magkuha kag permutation then probability dayon. So pagkuha nimo sa permutation, 17 factorial over 17 minus 3 factorial. So 17 factorial over 14 factorial. So 17 factorial, di ba? Kay 17 times 16 times 15 times 14 factorial. Tama na ka dira kay para ma-cancel siya sa denominator, di ba? So ang mabilin, 17 times 16 times 15, 4,080. So mo na siya ang number of ways na to. Okay? So next na to is probability of correctly selecting the 3 members who hold each position. So si probability nga makuha siya. So i-divide nimo 1 over 4,080. Nakuha siya. So your answer is 0.002. Pag mag-mention na galit ang probability, syempre i-decimal na nimo na. Okay, di ko ang decimal. Kaning permutation combination, wala decimal diri o dapat dili mag-negative. Number of ways mo gud ang hinahanap. Nakuha siya.
So dire ng probability of selecting 3 members, chance nga makuha ka, that is probability 1 over 4,080. Nakuha siya. So inanara ha, then we have here another example. You have 11 letters consisting of 1 M, 4 I's, 4 ka I, 4 ka buok S, then 2 ka buok P. Isa raman ka M. So if the letters are randomly arranged in order, what is the probability that the arranged spell word Mississippi? So in how many ways daw nga i-arrange? So na kay word na arrange, you can use the permutation. Okay? Pero meron tayong mga repeat, meaning nagbalik-balik ang mga letters. Okay? Bahalag ibaliktad nimo ning duha ka S, di ba? Ma-count gyapon na siya sa pag-arrange. Nag-gets? Kaning duha ka P, kung ibaliktad nimo duha ka P, another arrange na siya. Okay? So mo nang kinahanglan na taibutang sa denominator, that is the distinguishable permutation. Yung mga repeated letters, i-divide na to. So yung M, 4 ka I, 4 ka S, 2 ka buok P. So i-permutation na nimo 11 letters, di ba? So 11 factorial over 1 factorial times 4 factorial times 4 factorial times 2 factorial. Okay? So your answer is 34,650. Then probability dayon niya 1 over nimo. 1 over, so ang answer is 0.0003. So mo na yung answer. Ginagamit lang ito ha pag hinahanap yung probability, depende sa problem. Kung hindi naman hinahanap yung probability, so dito na yung answer mo. So mo nang careful ka sa problem or sa question. Okay? Make sure nga mapakita nimo ning duha ka buok para perfect score jud ka. Okay, nasabtan ni siya, distinguishable permutation ang ginamit. Tapos i-divide din mo siya 1 over 34,650. Okay? So, nasabtan ra, nakaya ra. And ala for, dagan kay tag mga example pa ha. So diri, another problem. Find the probability of picking 5 diamonds from the deck of playing cards. Okay? Probability yung hinahanap. Okay? Pero, picking 5 diamonds from a standard deck of cards. Okay? So, sa possible number of ways, you're choosing 5 diamonds out of 13. So, meaning, sa diamonds, di ba, pila man ka book diamonds, di ba, 13? You're choosing 5 diamonds out of 13. Dili mag-matter arrangement. Because nag-mention siya pick. So meaning you're using the combination NCR. Nakuha. So 13 combination 5 for the numerator. Dayon sa denominator yung sample space natin 52 combination 5. Ang 5 na to ha mo na ang R. Mo na ang R, ang 5. Nakuha siya. So ang nahitabo 1,287 over 2,598,960. Mo na yung answer. I-divide lang nimo, so the answer is 0.0005. So practice lang jud mo ani ha. Kani kanang sa card lang na diamonds. 13 diamonds. Mukuha kag 5. Mo choose man kag 5. 'Di ba? So ang R nimo 5. Dayon ang denominator yung sample space nato 52. Diba? Ang total sa cards 52 din. 5 ray mong kuhaon. Diba? So 52 combination 5. Actually, gidiretso na ni siya. You can use your calculator naman para diretso na. Okay? Nakuha na siya. So practice taan ni ha kay manggawas ra ba jud ni sila sa ato ang quiz at saka sa exam. Okay? So kamo na ibasa ani ha kay ang ako lang point lang diri lang kumukuha sa yung assignment, quiz, and exam. So make sure nga mag-practice ng jud mo ani tanan ha kay daghan kay word problems diri. Okay? So that's it.